Ngunyite ugeni na mokomere mweri umushwa mweri wa mugira jarani gatho shamwanya ni gukorwo gitushagura ithaini rire itharia gare gukorwo tugikunengereria na gukwihurira maria mari kiondo-ini gitu kia mohoro na makiria maria matinda makihanika ni gatho shamwanya umuthi nirio tugukunguragira muthi wa aruti wira ni jitagwo Wairimu wa Wanjiru nake mutwathiri na njira shiko etagwo Wambui wa Gaku na tukwambiriria na mambura macio kuria atongoria a ikiro itiganite ni megwikinyitie gukungwira mambura ma muthi wa aruti wira maria matafaneirio thukuru-ini wa anake wa Chavakali guku ni kaunti ya Vihiga. President ndumiriri-ini yake akiugite wathani-ini wake wa miaka 3 nirio arutani mandikitwo wira na gikiro kinene na gukashiria nyumba cia raithi ni anyihitie marihi ma deposit kuma gicunji gia 10% nginya gicunji kia 5% nake minister wa Labour Alfred Mutua agikorwo akimunyita guoko akiuga ati wathani-ini wa president niguo mekia mawira yonekete ona makiria. Asante sana ndugu yetu. Kenya is transforming. Kenya is changing right before our eyes. The noise may command attention, but it cannot and it will never change reality. Because the true story of a nation is not told in sponsored headlines. It is written in the daily actions of citizens, like the 30.8 million Kenyans who have registered with SHA and the thousands who continue to do so daily. Kenya hoye! I am pleased to announce a 12% increase in general wages and a 15% increase in agricultural wages. To all Kenyan workers, happy Labor Day. May we continue building this nation together for this and for future generations as we strive to transform Kenya into a developed economy within our lifetime. Asanteni sana. Asante sana. Tukiumahau arutani kaunti ya Lamu mathiite na mbere na guteta makiuga kiria maiguithanirie na thirikari ndigana kuhingia maugite matiramenya ni SHA kana ni SHI makiuga ona mubango wa urigiti uramatukania ona makiria. Arutani rungu rwa kiama gia KUPPET maronekana matigukiraga nginya kihoto kiao kionekane. Arutani aria ni akaunti ya Lamu maugite thirikari ndirakinyaniria maundu maria maiguithanirie ona thengia wa kwirana ni mekumahingia mwaka muhetuku wa 2025. Oho maugite arutani 48 aria marutaga wira mari internship-ini matire marandikwo wira. Tunataka serikali iweze confirm wale walimu 44,000 kabisa ili waache kuwa nicknamed as interns. Correct. As our SG said, we cannot nickname professionals as interns. Wao wako qualified na ni walimu ambao wanafaa kuitwa walimu kwa sababu wamehitimu. Sifuna Gabriel urani murutani augite wokanisha no mathina marathina mbere na kugumirwo nimo makiuga ona nira matukania. Mambo ya SHA mara shift mara sijui nini. Hii mambo mmetuchanganya sana. Tunakatwa pesa lakini ukienda hospitali pesa unatumiwa shilingi 600. Na labda matibabu yako nakwambia unahitaji 3,000. Sasa hizi pesa ambazo tunakatwa ni za nini? Munini wa mwikaririeti wa KUPPET mwena wa Lamu Eunice Gakenia augite arutani aria marugamire kigananio kia NEC matire maraneo kiria kiri kiao. Walimu walifanya kazi ya kusahisha mtihani. Wale watoto waliosaishwa mtihani kwa sasa wanajitayarisha kwenda chuo kikuu. Tungeomba walimu walipe pesa yao sababu walifanya kazi waliostahili. Mwalimu mmoja ako na around 45 lessons in 1 week. Sasa unashangaa hii 45 lessons kwa wiki moja, huyu mwalimu si atakufa. Ministry inasema kwamba mwalimu anafaa awe na lessons, lakini huyu ako na 46. Sasa unaona ameongeza 20 juu. You are overworking this teacher. So tunasema tuwe na hiyo autonomy so that hao walimu wakiwa wamegawa kando kutaletwa walimu wengine ambao watakuja kufanya kazi iwe rahisi kwao.
tutigana na icio urugari wa gwetha no kuihuri ithenya ria uri urari mubunge wa Olkarau David Kiaraho na ni thutha wake gukwana uthiete na mbere na kwambatira na riu kiama kia UDA kirakiuga agiturwa kiu ni kiao na makonia rukungu mungethaniro wathiete na mbere na gukiuga matiri na nganja iriho George Wambugu niwe gatwika mubunge mweru wa Olkarau. And I'm an aspirant of member of Parliament for Olkarau constituency in the forthcoming by-election. Today we had a meeting. We are calling ourselves the Six Brothers, those of us who have volunteered and offered their candidature for the ticket of UDA in Olkarau constituency by-election that is coming forth. And we have agreed on a number of things, and we have made in record 7 resolutions which I would want to read. Resolution number 1 is that we have agreed to work together as a team in all our campaign rallies. We shall be moving together so that we hold each other's hand. Kwa majina naitwa Josephine Mageto, niko hapa na our aspirants the Six Brothers. Nimekuja ili kusema ya kwamba chama cha UDA chenye kinaongoza Kenya bado kuna kazi. Nawania kiti ya mbunge wa sehemu ya Olkarau. Sehemu yetu ya Olkarau na hata wilaya, hata kaunti yote ya Nyandarua si pahali kumeendelea sana, tuko nyuma, tuko marginalized. Na yule kiongozi mwenye ataweza kuleta maendeleo katika wilaya yetu au katika constituency yetu ya Olkarau hata kuwa ni mtu mwenye ni wa vita au mtu wa confrontation. Ile uongozi yenye itasaidia katika kuleta maendeleo katika constituency yetu ya Olkarau italetwa na mtu mwenye ni negotiator mzuri. Kwa jina naitwa Daktari Kimani Mwangi, mkaaji wa Kanjuere location, Kagasa location. Nawania kiti ya ubunge ya Olkarau ambayo iliachwa na marehemu Kiaraho, na niko katika chama cha UDA kwa sababu katika chama cha UDA ambayo nimeshika serikali ndio iko na resources zote ambazo zinaweza develop area yetu. Na tumeshigimaine na uhuraniri wa giturwa kia ubunge gavana wa Kakamega Fernandez Baraza ni atugire urume uria na wiguithanio uria wonekete gatagati ga Senate na kanjo ya magavana kumana na urugamiri wa county. Augite wiguithanio ucio ni ukurehe ukuria thiini wa county ciothe na bururi wi wothe. Tunakupenda hata tukiwa watukutu kidogo, saa zingine kama nimeona watu wamesinzia. Wamama power! Wazaria! Tukiuma kaunti yo tuthie nginya kuria Murang'a kuria kaunti ino ni tugiritio ni motungata mega ma urigiti ni gikundi kimwe kuma bururi wa Nigeria kiria gikungetetie mwena uyu guthoma meri matatu megemaine na uria kaunti ino ihotete kugacirithia motungata ma urigiti na ugio macoka ningi maucokie o kuria bururi-ini wao makundie mandagitari. There will be improved improvement in indices and in improvement in the overall health of the people. And so we realize that this will help us. So when we came, we primarily want to learn a few things about health. Clearly, we have seen how the telemedicine is being deployed. And in particular, what they talked about, which is virtual consultation and virtual diagnosis. The automation in health care, the telemedicine, the technologies, the dialysis system such, and they might replicate that back in Nigeria, and we are happy. We also get new ideas from other places and countries and places, so it's all about collaboration and learning.
Ugima wa mwiri ugithia na mbere na kugacirithio kaunti ya Murang'a jitikire tuko tugikiria oro hanini ndugetikire ugifushia ni tugukorwo tugicokereria. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ukitaka mali safi kuja Kemuma, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi electric fence utapata Kemuma, automatic gate utapata Kemuma, fire system, alarm system, fingerprint hapa, automatic gate, mali safi, kila kitu ya security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo Njoo na mi twende Kemuma. Vitu ni fresh, mali yote fresh, hapana deal na mtumba, kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi njoo na mi twende Kemuma engineering system. Kwa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Mwangaza wa Neno FM. Shesheni ya redio ire kurehagira umemerekia muthuranire. O muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano, tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ, nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa gĩthima rũcinĩ. Thaa 8 nginya thaa 10 ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW. Mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ. Nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ukanyitanira na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa kĩgoco. O muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ, nyitanagĩra na ithuĩ Kiheo TV tũgĩkũrehera igongona rĩa kiumia kuma kanitha-inĩ wa Jesus Wina Ministry Roysambu Nairobi. Kiugo kĩa Ngai na ũtungata wa Roho Mũtheru. Yes. When favor is upon you, hata security iko juu yako. Security hiyo ni kumaanisha hata mshawi na mugaka hawatakuweza. Ni o kiumia kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ mũtambo-inĩ wa Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Bwana Yesu yuko gani Ria Juma ya kinya tukogana thini wa wathi wa Beojide haha tugakorwo tukiaririria maundu maria maratuhutia ithuĩ ta Beojide maria mega tugakorwo tukihimbiria namo maria moru tugakorwo tukirunga. Enjoy your youth, but forget you'll be judged by what you did when you are enjoying your youth. By the way,
one go kiugo kiugite ngakunegereria kirungo kia mbere nikyo the talk table haha ngakorwo ngikunegereria kiugo kia mwathani undu umwe na ndereti mwaki ya muthenya. Let me tell you, the word says mwathani ni akoragwo hina aria ngoro cia ucinamiti na ni akoragwo akimahe kirigiriro kieru. Ngakunegereria kirungo gia kiri nikyo the freestyle arena we washia makinya Negenaga ni uria imereire gwaku muthenya uria ndatururire werũ-inĩ nenjonjera no itware mũndũ kũu nawe washia kiriu baraka za gotiuka lakini zikikamni quality baraka za gotiuka lakini zikikamni quality nitanagira na nie Joyce Wanjiru wa Mwangi the smiling ambassador ojuma shahada zake nginya thaa 11 cia hwaini thĩinĩ wa tabarĩra ya wathi wa Mbeũ gũkũ gwa Kiheo TV kuria tugaga nĩkĩo kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku reke tũgĩe karĩko. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia wĩtĩkĩrĩku. Nĩ ngatho nĩ gũtuikara ikuhĩ twacokereria oro rĩngĩ ndereba ũrĩ na wathe niwe Ambrose Yota nĩ ũmwe wa andũ arĩa marakorirwo magĩteithĩrĩria mĩhang'o ya gũgĩetha mwĩrĩ wa mũndũ ũrĩa ũrakorirwo ũgĩthererio nĩ maĩ ndemu-inĩ ya Kira Ditch na ndereba ũcio athiaga na mĩtĩ no maya mothe matinamũgiria kũnyitanĩra na arĩa angĩ kwa ihinda rĩa thikũ 4 agwetha mwĩrĩ ũcio na mũthenya wa kana nĩrĩo marokonirwo makĩwona. Na ayuthi matanyihire 1,300 gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mbũri nĩ marĩkĩtie mathomo ma kothi cia moko na rungu rwa mũbango wa ujuzi mashinani. Mathomo maya nĩ magũkorwo magĩteithĩrĩria kũnyihia thĩna wa wagi wa mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ kuona ona mũndũ no eyandĩke. Mheshimiwa William Samoei Ruto akasema katika ile hoja ya nini bottom up, tutafute jinsi ya kuhakikisha tumeunga vijana mkono wenye wanataka kujiinua kiuchumi, kielimu, ndio waweze kupata jinsi ambavyo wataleta ajira katika nchi yetu. Hapa kuna vijana zaidi ya vikundi 40 groups wenye wamemaliza, wanahitimu leo. Wakihitimu wanahitaji vifaa vya kufanya biashara. Tumeleta vifaa ambavyo mnaona hapa na vingine ambavyo vitakuja, kwa sababu hakuna kingine ambacho tunaweza fanyia hawa vijana ila tu ni kuwasaidia jinsi ambavyo tungeweza waweze kuanzisha biashara ambazo wamesomea. Tunaanzisha leo cohort 3. Kwa hivyo kama uko na mtoto ambaye ako pale nyumbani, leo tutaanza kwa kuandika ama kusajili vijana wa cohort 3 na tutachukua vijana 2,500. Tunataka kuhakikisha bure hatuna shortage ya mafundi wa stima, hatuna shortage ya mafundi wa mbao, hatuna shortage ya mafundi wa maji. Na kazi yetu kama MCA from the onset tumekuwa tukitrain wanafunzi hawa kwa maneno ya biashara, business development services, maneno ya entrepreneurship, maneno ya marketing, wakifanya hizo courses zao. So hapa leo tumekuja graduation na tumekuja kuwa support kuanzisha kazi zao. Hapa mbele tuko na kits ambazo tunawapatia za kuanzisha biashara.
from now kuendelea tutakuwa watu wenye tunaweza jisaidia. Hiyo mpango yake imetusaidia sana, tunamshukuru sana. Then tuna thank pia Mosea for the groups that wametengeneza mpaka sasa wametusaidia na machine. Tunawashukuru tu sana, Mungu awabariki. And we are so grateful. Wametufunza even how to manage our small businesses tukitumia hizo equipment ambazo ni salon kits, tuko na blow dryer, tuko na footsteps, tuko na kinyozi machines na tuko na UV violet zenye zinatumika kwa kutengeneza makucha. Na hizo equipment zitatusaidia katika biashara zetu. Unakuta wana youth wengine wamesoma lakini hawana capital ya kustart the businesses, but sisi tumefandiwa na MCA pamoja na serikali yetu na tunashukuru kwa hiyo. Na tikiri ndogi hano tuko tugikirira gaturumo mohoro maito ma Kiheo Kabiru Wikendi ndigatho cia mwanya gutucagura gutwececeni no hurani na ningi gukorwo ni watwihokera mathaa maku na ningi ni ngatho kuria matigirira mohoro maya magukinya na njira igwete mutwathei na njira ya ciko o mwambui wagaku ni njitagwo Wairimu wa Wanjiru areka mwe na ngai murokugitiro tukwa muthi uroko matakana mweri uyu mushwa ndukariganio ni gwendete no nake ngai aikwenda ona makiria.